Sesemong kipat baca na may nula pasal pahigam veden hong vaapyo ni. Na may nun gamla sa kain pasal pa ta sa lungsit na sa gaati kan. Ano vale ati na hi. Pasal pa nang kahit na asa na lunggia lain tin. Baca na may nun sa naya sa timin. Ava amang ta na hila. Sampot labin. Bau karat campong kan anong pasal pa sa kon vatan yang guunham ipisay utam kia talo. Cepat cun pasal pa yung aki sa pa sa inay lup dila aki sa timin. Wala din. Agak anay doon nila. Pasal pano tijaten kalolin wakta hinatin so ato na may nung simbol pong atin along kamag-asimin siyempong sa lemang tanay jiho dyan na may nula pasal pa so iti dyan na kivetuhonin pasal pa na kunhoga azunin along nga lungsit kim tumyo si so kawang inahinso tanay la na may nung sama azunin iti dyan na along gyalaw si pasal pa na lungsit na tuhet pa dyan na yat sa pesa na kayo na hila kibaro dyan Sepatutnya teacher tokeken za sampai sa inang zamin. Tulo siya hopong di sa din naanain. Letrin kot aman pa naanain. Letrin sungat sa kot nagakikhan. Za sa hiwi na kigihal tanahi.